mukareba icyo mwadufasha. Hari indi nimero yari imaze kumpamagara mu kanya ngo sinzi ngo uyu muhungu yarananiranye ngo amaze igihe gito yashakanye n'umudamu ngo ariko uko biri kose ngo amuca inyuma. Niko bimeze? Ubundi yashakanye n'uwo mudamu n'uyu basanzwe bari inshuti, urumva barakomeze barenjoyinga kugeza ubwo bibagaragariye. Numva ari ikibazo. Ni ikibazo. Meze gute grand frère? Mwatubabarira barangije n'ukuri kw'Imana barawe. Ntabwo nabyumva, banza twiyumvira abaturage. Tugende wa mukobwa ducika. None nyine icyo nabwira babibonye ubusaba umugabo aguterese ni gute ubundi uriya mukobwa baba bamujyaye mu murima, urabyumva gute nk'umwangavu? Ntabwo ari byiza nyine, wenda uriya mugabo hari ibyo yamushizemo nawe aragenda, ariko ntabwo ari byiza. Urakoze cyane mama. None ni iki rero cyatumye ukora biriya bintu? Abantu benshi barimo kumbwira ko uri umurozi ruharwa. Cyatumije mbikorana uko yanciye inyuma. Hari n'abambwiye ngo uko biri kose ngo impamvu guca inyuma nguramuruta mu myaka. Nyine nawe yahoraga ari kubincurira. Kandi kera numvaga bavangwa ku ngo gakuze niko karyoshya imboga. Nyine yarakanze aranzi. So ahangaha twari tumaze guhamagarwa n'umubyeyi atubwira ko hari ahantu habereye amahano mu murima. Stili rero maze kugera muri izo karitsiye ku murongo wa telefone, reka mamagare uyu mubyeyi twumve ukuntu byifashe. Karitsiye ndange numva maze kuzihagera, reka tumenye ahantu byifashe biti. Kamerama tugendane. Alo, ego mwiriwe, twahageze hahandi mwe mwaturangiye. Ndi kubona ahantu hari abanyeshuri, ahantu hari abana benshi, ahantu hari abantu bakuru. Mwaba muri he mwebwe? Ego nakubonye n'uyu nguyu. Mumeze muteze? Byagenze gutanga? Hano hari abana, umukobwa n'umuhungu bagiye guhinga, bari mu murima baretse. Isukira batema byagenze? Oya, nta gisuka yabatemye, baretse guhinga. Abanze nyenyere numva uko bimeze. Yego bajya gusambana, barangije barafatana, bananirwa kurekurana. Yego rero turabitabaje ngo muze murebe uko bimeze, muri ko hari icyo mwatumarira. Nahagana he? Tugende mabereke. Hari abantu benshi. Ukase gutya. Ngira ngo nkuko nabikubwiraga tumaze kugera ahangaha mama, tube tugenda nta kibazo. Kamerama tugendane kugira ngo mbashe kumenya uko bimeze. Tugendane nta kibazo. Twari cyo mwadufasha dore Gwino. ngaho mundebere ibyo twahuye nabyo. Barangije n'ukuri kw'Imana barawe. Ntabwo nabyumva, banza twiyumvira abaturage, banza nkurikira twiyumvira abaturage. Twiyumvira abaturage abo ngabo bihorera. Salama bimeze? Ni salama. Mama hano byagenze gute? Hano nyine hari umusore n'umukobwa bagiye mu kibara bajya gusambana. Cyane iby'abana barimo gukina. Oya, bagiye gusambana. None byafatanye. Ibiki byafatanye? Ibitsina byombi byafatanye. Byagenze? Ni umusore n'umukobwa nyine bahuje ibitsina nyine. Barabihuza. Byombi byafatanye kabisa. Turashize. Ndamutima mubi kabisa. Ubu nabare abantu kamerama umfashe ni public nyirebe barimo kureba aba bantu bose baranga. Hariya kabisa byahuye. Ngo byagenze? Byagenze neza, ndi kubona byabamatanya ahubwo. Nibyo kabisa. Gwino. Mama Gwino niwe watuzanye. None se ibi bintu babibwiwe niki? Ibi bintu nanjye nari ndi hari yambona abantu bahubiye barahagaze barashungereye, nanjye nza kureba nsanga bimeze bityo. Bari kuvuga ngomba kuza kubabwira. Mukareba icyo mwadufasha. Hari indi nimero yari imaze kumpamagara mu kanya ngo sinzi ngo uyu muhungu yarananiranye ngo amaze igihe gito yashakanye n'umudamu ngo ariko uko biri kose ngo amuca inyuma. Niko bimeze?
ubundi yashakanye n'uwo mudamu n'uyu basanzwe bari inshuti urumva barakomeze barenjoringa kugeza ubwo bibagaragariye Ndumva ari ikibazo. ni ikibazo Meze gute grand frère? mwatubabarira Twaryamanye none gutandukana byanze. Twaryamanye none gutandukana byanze. mutubabarire Mwakoze iki? Mwakoze iki? twaryamanye duca umugore w'abandi inyuma mana Byagenze nyine gute tubwiye? uyu mugabo anyohereje amafaranga aca umugore w'inyuma Bigenda biteze? namusanze ari guhinga hano arangije anyoheje amafaranga tuba turaryamanye mana Yego. ntabwo nzongera nugura imana n'umugore wese musaba imbabazi None se boss byari bimeze gute? mana batubabarira yambonye arankunda narindi gutambuka Mwongorera arankunda nyibwirira niwe turi kubaza byagenze bite? mana yambonye arankunda mana we Ni ngo musanzwe muzira. oya twahuriye kuri telefone mana Byanyureho bigiye hanze ariko si ntabwo ari kutubeshya. Nubwo ya nta bajane bazi gukurongo turebera byagenze bite? mana batubabarire Muze mufasha tumukureho. Mufasha. mana we Mufasha kwangara. Halo? Muretse gusa. Halo? ayo mana we Halo? ayo we Yego mwiriwe neza. ayo we mana we Isa reka twumva aba tugiye kuvugana nabo. Halo? Yego muri ko twumva? Ndakumva neza. Bari bamaze kuduhamagaye kwa n'umuntu waruduye nimero zanyu. Ngo hari umugabo umaze igihe ngo ashakaye n'umudamu. Yego ndakumva. Ngo ariko buri gihe uko bagiye mu murima uwo musore ngo akorera amarorerwa. Agaca umugore w'inyuma ndabizi uwo mugore yaramamagana muhaye umuti wo kugira ngo bazafatane tubishyire ku karubanda. Yego. Yego. Nimwe mwabikoze se kugira ngo bafatane? Yego yacaga umugore w'inyuma agajyana n'abakozi mu murima akabarongorerayo agahakanira umugore we. Yego. Umugore we ninjye wamuhaye umuti rwose. None murabafasha iki? Halo? Uravugana muganga Ndagijimana Gratien. Gratien. None ngo uyu mukobwa ashaka kubavugisha. Vuga bari kukumva. we alo Ndakumva neza. muganga watubabarira nukuri tukamaturana Mukamaturana none kuki wacaga uwo mugore inyuma yagiye mu murima n'uwo mugabo? nshaka gusaba uwo mugore imbabazi muganga bidukorera abantu badushungeye kuko watubabarira Reka mereze uwo mudamu w'uwo mugabo tuvugane nawe. Umudamu w'umugabo. Araho ngaho mumpereze mvugane nawe. Nubundi twe tumaze kuvugana. Ariko yarameze nk'ufite agahinda ngo byamatanye. mana koko mwatubabarira Yego. Mumereze. Mama gwino tuvugane. None ngo uyu mugabo wawe ngo byifashe bite? umugabo wanjye umugabo wanjye yanzize mu rugo ntabwo nari nzi ko yaje. Waramugambaniye kugera naho bajya kumatana ibintu by'ibitsina koko? None siko yanjiye inyuma. Mwongere mu nkurure tubanze turebe. Reka bakurure muga. Reka bakurure. Bikwanga. Halo? Mureko twumve muga. Halo? Mutwikire myaku yabo ntabwo nshaka kwiga. Ese ubundi waryamye ko mwe mwabitangira? Uyu mugabo mumaranye igihe kingana iki? Tumaranye imyaka 7. Mugabo umudamu ari kukumva? Karama. Kora ko tugite kintu sikira aho ngo abagore bashongeye.
uce witabi akore icyo giti ugicireho 3 iryo tabi urakuraho ucireho 3 ukubita umugabo mu mutwe n'uwo mukobwa amatanuke ubwo icyo washaka urakibonye. Yego. None muga hano gato mbabaze turi kuhabona ibiti byinshi. Hari igiti ndi kubona hariho abantu bashungeyeho kinusi. Ni kiriya hari. Gishamikaye n'ikindi. Agatabi gatoya akubita umugabo mu mutwe 3 akiriho 3 kw'iryo tabi bareta birangira. Wankupiranya numva n'amayinite yarashizemo muri imyaku yabo. Sawa. Afateho akiriho kangahe? 3. Abashyira mu mutwe. Akubite ku mutwe wabo. Birahita birangira. Ngo genda uzane sinzi ibintu akubwiye n'ubyumva. Ngira ngo rero nk'uko murimo kubyumva twatangiye turimo kubwibwa yuko hari ikibazo runaka cyabereye muri uyu mudugudu nyuma yuko duhamagawe n'umubyeyi. Umuhungu haciye igihe gitoya ndetse kandi amaze kubana n'uyu mudamu murimo kubona kuri kamera zacu, birangira ngo bagiye mu murima. Aho rero turashize. Tugende wa mukobwa ducika. Dore ngiki kigabo. Ngwino tujya. Kamera matu. Ase mwana uraducitse. Biraya gusa. Ngwino twibariza abantu hano ko byari byifashe. Basha kumenya uko ibintu bimeze. Niko kiriya kigabo se murakize? Turakize. Akigabura igihehese. Cyagiye cyo. Kino kigabo ni gihehese. Niko sha. Uzajya uraza gukorera ibintu hano sha turi kureba sha. Umuzi muri mudugudu. Kino kigabo ni kiraruguru. Ni kiraruguru iri Karembe. Shakira wa mudamu we tuvugana. Katukirebe vavu. Kamera tujyane ndabona bagiye batancika. None wakidamu. Ihute. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Ngo bari bafatanye kandi ndabona ukiri umwana mutoya. Niki wabwira abantu bakurikira social media nyuma yuko akomeje kuba amahano menshi agiye atandukanye mu gihugu cyacu, ugasanga abantu bagiye mu mico itari myiza ariko ugasanga umwe yikoresheje imiti runaka? Cyo nababwira nyine ababibonye baboneye isomo nyine nabo. Mama ntucike. Ego rata uyu niwe mugore we. Buri urabona uyu mugore yamukundaga kumushyira kuri kamera? Oya. Ntabwo byashoboka. None nyine cyo nabwira ababibonye. Nabwira ubusore umugabo aguterese ni gute ubundi uriya mukobwa baba bamujyaye mu murima? Urabyumva gute nk'umwangavu? Sha ntabwo ari byiza nyine, wenda uriya mugabo hari ibyo yamushizemo nawe aragenda, ariko ntabwo ari byiza. Urakoze cyane mama. None ni iki rero cyatumye ukora biriya bintu? Abantu benshi barimo kumbwira ko uri umurozi ruharwa. Cyatumije mbikorana uko yanciye inyuma. Hari n'abambwiye ngo uko biri kose ngo impamvu guca inyuma nguramuruta mu myaka. Nyine nawe yahoraga ari kubincurira. Kandi kera numvaga bavangwa ku ngo gakuze niko karyoshya imboga. Nyine yarakanze aranziga ariko yahoraga ari kubincurira ngo dumukecuru. Ibyo muganga yaramaze kukubwira uko biri kose amayinite arashiranye ariko reka mu bipe kugira ngo muganga nawe ngire ikindi kintu mubaza hano kuri kamera. Muganga yaramaze kumbwira ngo uraza gufata kiriya giti, numara kugifata ngo kibakubite 3 mu mutwe kugira ngo bibashe kuba byafatanuka. Ubwo buriya birarangira. Nicyo ni ikintu nashaka kubaza muganga. Nagazongera kuguca inyuma birarangira gute? Ntabwo azongera kunca inyuma. Ariko hasa umugore ukora biriya bintu, muganga arahamagaye, umugore ukora biriya bintu no kukwica yakwica. Ndabeshya kameramana?
twumve muganga. Allo? Ibintu abantu bigize koko twagira ngo tubabaze wa mudamu turi kumwe n'imbaga y'abantu sinzi niya kameramani yabigaragaza mu mashusho kuko ese muga kuki wowe utavurira hafi kuki tubashe kukubona ku murongo wa telefone bigakemuka? Nukuvuga ngo ngewe mfite imbaraga zikomeye nkoresha amahembe yanjye. Ego. Imbaraga nawe Amahembe se yatumye bafatana? Nuvuga ngo niba uri muri Amerika, niba uri muri Canada, Australia. Ndagukorera ntabwo ari ngombwa ngo ndavuga. Ego. Cyo kuba wangisha ikibazo cyumva ndagukorera online. Ego. Urabona ko uwo mudamu yarafite agahinda kenshi. Umugabo wagiye amuca inyuma. Ego. Ariko urabona ko nazikurikiranye yaraje ndamubwira abandi yabyemera. Ego. Niyo mpamvu tumushyize mu karubanda tugitangira gukora natanga ubuhamya n'abandi bose babibone kuko ngewe ntabwo ari ngombwa kubatanga. Ego. Iyi nimero ya telefone ikorwa mu buhe buryo nk'umuntu wakifuza wenda nawe kuba yakemurirwa nk'ikibazo runaka? Nanjye maze igihe ndimo kubendwa, hari abakobwa nawe nakunze barambenga, nawe nazakwifashisha iyi nimero. Kuri WhatsApp ari waba uri muri Amerika, uri muri Australia, ukanyohereza ifoto yawe ukambwira ikibazo ufite ndagufasha utibuka ubu. Okay, n'abatindiye n'ababangamiye natwe dufite akandi kazi kenshi. Hari ikibazo cy'amatsiko twari dufite. Hari abantu benshi bitwa abaganga gakondo ugasanga hari ibyo barimo kugenda bakorera abantu bikagaragara nk'imitwe cyangwa se niba bakemurira ikibazo. Gusa uko biri kose nanjye ibyo niboneye nkanjye wari uri kuri tere, abankurikiye nabo barabibonye n'abari bari hano babibonye. Ariko wowe icyo umuntu yagira runaka cy'ikibazo cyose mwakimufasha? Ego. Dufite benshi batwangiriza umurimo batwitirira bigatuma abaganga tutagaragara kandi duhari. Ego. Abantu bose barebye icyo gikorwa twakoze n'abandi dukorera. Mucyacu gwino nkubaze, gwino nkubwire. Ego. Ego. Sawa, murakoze rero mugira ibihe byiza. Wari urimo kuvura n'ubundi? None se usibye nko kuba warafashije uyu mumama ndabona yakubye nawe ngari bisi. Mama ubibonye gute? Mama niyo wakigendera ariko ntujye kure, ndaje ume nimero kugira ngo abantu bari badukurikiye tuzafata umwanya tugaruke tugusure wowe n'umugabo wawe. Ego. Ariko mujye mugerageza mushaka abantu munganya imyaka, urumva kandi benshi barimo kuvuga yuko ngo umuruta mu myaka. Ibyo bintu ntago bigusesereza? Biranzesereza bikambabaza, niyo mpamvu nanjye nashatse uyu muganga. Yego. Kugira ngo nyine nawe anjingire igiti, buri umugabo wanjye ndagazongera kunca inyuma. Urakoze ba hafi aho ngaho mumundebere uyu mama nancike. Mama buriya ari nk'umukobwa wawe ubonye nko kwitangazamakuru ukabona yafataniwe ahantu runaka cyangwa se mu bintu nka biriya ari mu busambanyi n'undi musore cyangwa n'undi mugabo, nk'umubyeyi wabyakira gute? Niye nama wahereza abantu badukurikiye aha ngaha kugira ngo n'abakobwa babo impanuro watanga, icyo wakakira umaze kubona ko ari umukobwa wawe bibayeho, n'inama watanga kugira n'abakobwa b'abangavu n'ababyeyi barimo kurera babashe gukumira ingaruka nk'izi ngizi z'urukozasoni? Yewe nakwigisha abana bakiri batoya gukora ibintu bibi nka biriya umuntu ari kureba, nuko ubwo nkahita njya no kumupimisha kwa muganga, nkagenda namamaza ko nabonye ibintu abantu bakoze nibagiye no kukabaza. Buriya bakoresheje gapoti Prudence bakoreye aho. Ego, ukamupimisha? Nkamupimisha nkareba ko ari muzima, nasanga yangiritse ubwo nkahita mpamagara ubuyobozi bukuru bukabajyana bukajya kumufunga. Kuko baba bakoze ibintu by'amahano. Ariko inamushyigikira amabi kuko mbonye abantu babacikisha. Hari none nabwiye ati bushakira ubuyobozi dukabirukanse.
mushobora kuba mushyigikira amabi? ntabwo dushyigikira amabi ni uko baba bari guhinga bari mu gihuru ni uko bakabikora gutya bari ngo barihishe ni uko ubwo ni uko abantu babavumbuye bakabona bari guhinga nyine batashye tubona amasuka arahambitse aho ngaho nuko tujya kureba ibyabaye dusanga amasuka ari aho tubona abantu baryamye aho ngaho naho ubundi ntawe dukumiriye dukunda ibintu bibi. Burase mu myaka yanyu mwajyaga mukora ibintu nka biriya mu bihuru? Mbere barabikora ukuntu bajyaga gutashya, hari n'ibintu bajyaga bakora kera bitaga byo mu gikari, ariko nta bintu bibi byaberaga hariya hantu? byarahaberaga pe. Ubwo nuko hataraza ibi binyabazungu by'amakamera n'ibiki ngo babashe kubashyira hanze? Nuko hatari hari ibintu nyine bakamera ngo bibabone, niyo mpamvu babikoraga n'ubundi bagataha ntihagire ababona, none basigaye babikora bakanababona bakabakamera bakabibona. Muri iyi karitsiye yanyu ngo hari n'umudamu ejo bundi wafashwe ngo yaciye umugabo inyuma? Arahari cyane pe, umwe se ni benshi barahari, nuko nabo bajya haza bakabafata nuko nabo bakababona kuko iyo babaciye inyuma nabo nuko nyine bagira icyo babahanisha. Mukecuru wasanga abantu binana namwe mufite ubushyuhe? Murashyushye cyane. Ubushyuhe harimo abagira ubushyuhe hari n'abatagira ubushyuhe ntabwo ari bose. Reka ngushimire cyane. Ahangaha twari turi ni nyuma y'uko tumaze guhamagarwa n'umubyeyi atubwira y'uko atwifuza cyane nk'itangazamakuru. Ntabwo byari byoroshye, twe twakoze urugendo kandi rutoroshye, imbaga y'abantu ni nyinshi cyane. Ni nyuma y'uko umusore wari umaze kubana n'umugore igihe gitoya, ariko ngo umugore amurusha imyaka afatiwe mu murima ngo yagiye guhinga, akaba afatanywe n'umukobwa ukiri mutoya. Reka ngushimire cyane wowe ukunda ibiganiro byanjye bya buri munsi. Ni MC Seti, dusubire mu biganiro bikurikira. Imana ikumere imigisha itagabanyije. Mama murakoze. Murakoze.